Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih kami ucapkan kehadirat-Mu ya Bapa atas berkat karunia lindungan-Mu di dalam hidup kami. Bapa, saat ini kami mau membaca firman-Mu dari kitab Bilangan 15. Ajarlah kami agar kami mengerti isi firman-Mu, dan ajarlah kami hidup berlandaskan pada firman-Mu saja, agar kami memiliki ketenangan hidup di dunia ini ya Bapa. Melalui anak-Mu Yesus Kristus kami datang kepadamu. Amin. Undang-undang karena persembahan. Iberikan Tuhan man Musa peraturan-peraturan si arah teruh enda. Gelah iikutkan kala Israel ibas tanah si iberikan Tuhan Atena man bana. Jenggi lembu, bajar biri-biri, biri-biri, entah kambing, banci ipersembahkan man Tuhan. Jadi persembahan tutungan, entah jadi sada persembahan gunanehken sada padan. Si enggo ibahan man Tuhan, entah jadi sada persembahan riah ukur, entah jadi sada persembahan tupung pesta-pesta agama biasa. Merim ia kap Tuhan, nganggeh bau persembahan pangan enda. Ise sim persembahkan biri-biri entah kambing jadi persembahan tutungan man Tuhan. Rikut ras tep-tep sada asu-asuhan arus ibabana sada kilo tepung icampur ras sada liter minyak zaitun jadi persembahan buah gandum. Radu rasi arus pe ipersembahkan sada liter lau anggur. Adi ipersembahkan sada bajar biri-biri arus kape ipersembahkan 2 kilo tepung gandum icampur ras sada setengah liter minyak zaitun jadi persembahan buah gandum. Tambah si arus pe ibabana sada setengah liter anggur. Merim ia kap Tuhan nganggeh bau persembahan endakrina. Adi sada jenggi lembu ipersembahkan man Tuhan. Jadi sada persembahan tutungan. Entah pe jadi sada persembahan gunanehken sada padan mandibata. Entah pe jadi sada persembahan persadaan. Arus pe ipersembahkan persembahan buah gandum. 3 kilo tepung si icampur ras 2 liter minyak zaitun. Rikut ras si arus pe ipersembahkan 2 liter anggur. Merim ia kap Tuhan bau persembahan enda. Si arus ipersembahkan ras tep-tep jenggi lembu. Bajar biri-biri, biri-biri entah pe kambing. Adi lebih sada asu-asuhan ipersembahkan. Buena tepung, minyak zaitun, ras anggur si ikut ipersembahkan arus itambahi. Sue ras buena asu-asuhan Tep-tep kala Israel asli. Arus erbahan si enda adi ipersembahkan na persembahan pangan. Si merim bauna man Tuhan. Janah katawari pe adi skala asing siringan i tengah-tengah du. Subuk kentisi bage pe si enggo erkuta ije. Erbahan persembahan pangan si merim ia kap Tuhan. Ia pe harus dalankan peraturan enda. Ibas kerina paksa-paksa sirah enda. Penduduk asli bage pe kala asing siringan i tengah-tengah du arus seri peraturan siman ikutenkan. Kam ras ia balinge pengidah Tuhan. Undang-undang si seri berlaku man bandu ras man bana. Iberikan Tuhan man Musa peraturan-peraturan si arah teru enda. Gelah idalankan bangsa Israel ibas tanah si iberikan Tuhan Atena man bana. Adi pangan si iasilkan ije ipan. Labanci la israpkan deba jadi sada pemere si khusus man Tuhan. Adi itasakan kam roti si ibahan ibas tepung gandum simbaru nari. Roti si pemena harus ipersembahkan du jadi pemere khusus man Tuhan. Bagaimana pe cara persembahkan gandum du simbaru dengan yeri. Jadi sada persembahan khusus. Ibas kerina paksa-paksa sirah enda. Roti si pemena si itasak kendu harus iberikan man Tuhan jadi sada pemere si khusus. Tapi uga adilit skala landalankan piga-piga peraturan-peraturan si iberikan Tuhan man Musa. Alula isengajana, janah uga adilanai denggo perpulungan ngasup dalankan asakai si enggo ipedahkan Tuhan arah Musa. Adi kesalahan ibahanna arkitek-kiteken la iangka perpulungan kai si patut ibahanna. Maka harus ipersembahkanna sada jenggi lembu jadi sada persembahan tutungan. Si merim bauna ia kap Tuhan. Rikutkan persembahan buah gandum ras anggur si payo. Tambah si arus pe ipersembahkanna sada bajar kambing jadi sada persembahan pengalami dosa. Imam arus erbahan acara pembersihan guna perpulungan Janah dosana krina banci ia lemi. Sabab kesalahan la isengajana. Janah ibabana persembahan pengalami dosa. Persembahan pangan man Tuhan. Krina perpulungan Israel bage pe kala asing siringan i tengah-tengahna dosana ia lemi. Sabab krina nggo ikut ibas kesalahan Adilit skala jelma erbahan dosa alula sengaja.
arus ipersembahkenna sada kambing beruna umur sada tahun jadi sada persembahan pengalami dosa. Imam arus erbahan acara pembersihan dosa mankala sier dosa idas batar-batar. Jenari dosana enggo ia lemi. Peraturan enda berlaku mantep-tep kala sier dosa alula sengaja. Subuh ia kala Israel asli, bagepe kala asing siringan i tengah-tengah do. Tapi kala sier bahan dosa alu sengaja, kala Israel entah pe kala asing. Ia ersalah erkite-kiteken megombang mantuhan, janah arus ibunuh. Sabab enggo itulakna kai si ikatakan Tuhan, janah alu sengaja enggo ngelanggar perintahna. Kesalahanna arus itanggungna alu kematenna jine. Kala si ngelanggar undang-undang warisabat. Sekali jadi, tupung bangsa ibas tanah si mesawang denga, lid sekala terdat pepulung ranting tupung warisabat. Ia ibaba ngadak Musa, Harun, raskrina perpulungan. Jenari ia itamakan kubas tahanan, sabab langa tangkas kai arus ibahan manbana. Kencabage nina Tuhan man Musa. Ia arus ibunuh. Krina perpulungan arus menteri ia alu batu sehmate idarat ingan arkemah. Maka krina perpulungan maba ia kudarat ingan arkemah. Jenari ibenterina alu batu sehmate. Suwe rasi enggo iperintahkan Tuhan. Peraturan karena ampu-ampu uis. Isuruh Tuhan gelah ikatakan Musa mankala Israel nina. Bahanlah ambu-ambu uisndu ibas sukina janah tamalah benang biru ibas tep-tep ambu-ambu. Enda ars ibahandu ibas krina paksa-paksa sirah enda. Ambu-ambu enda gunana jadi sada persingat gelah tep-tep kali idahdu ingat du pedahku jenari ikut kendu. Maka la aku itading kendu janah la ikut kendu surah-surandu rasingena atendu. Ambu-ambu uis persingeti kam gunandalankan krina pedah. Maka kam tuhu-tuhu jadi sekerajanganku. Aku kap Tuhan di batandu. Kubaba kam i Mesir nari gelah aku jadi di batandu. Aku kap Tuhan di batandu. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu. Amin.